Dobrodošli, dragi moji prvačići. Dobrodošli na još jedan čas matematike. Danas ćemo učiti sabiranje brojeva dopunjujući deseticu. U vašim knjigama na strani 86 možete naći današnju lekciju. Nadam se da ste spremni i da možemo da počnemo. Sabiramo dopunom do 10. 9 plus 2. Da bi dopunili broj 9, dodat ćemo broj 1. Dobit ćemo 10 plus 1 jednako je 11. Imamo broj 8 plus 5. Da bi dopunili deseticu, broju 8 dodajemo broj 2. 10 plus 3 jednako je 13. Sabiramo dopunom do 10. 6 plus 8. Da bi dopunili deseticu, broju 6 dodajemo broj 4. 10 plus 4 jednako je 14. Na sljedećem primjeru imamo broj 7 plus 5. Da bi dopunili deseticu, broju 7 dodajemo broj 3. 10 plus 2 jednako je 12. Drugi sabirak pišemo kao zbir dva sabirka i računamo. Broj 8 je prvi sabirak, broj 7 je drugi sabirak. Broj 7 ćemo napisati kao zbir dva sabirka. 2 plus 5. Broju 8 ćemo dodati broj 2 da bi dopunili deseticu. 10 plus 5 jednako je 15. Hajde da pređemo na drugi primjer. U ovom slučaju broj 9 je prvi sabirak, broj 4 je drugi sabirak. Drugi sabirak smo rastavili na zbir dva broja. U ovom slučaju broju 9, da bi dopunili deseticu, dodali smo broj 1. 10 plus 3 jednako je 13. Saberi dopunjavanjem do 10. Imamo nekoliko primjera. Imamo broj 8 plus 5. Broj 8 je prvi sabirak, broj 5 je drugi sabirak. Drugi sabirak smo raščlanili na dva broja. 2 plus 3. Broju 8, da bi dopunili deseticu, dodajemo broj 2. 10 plus 3 jednako je 13. Sljedeći primjer imamo 6 plus 9. Broj 9, drugi sabirak, smo raščlanili na 4 i na 5. Broju 6, da bi dopunili deseticu, dodajemo broj 4. Prepisujemo peticu. 6 i 4 je 10 plus 5. 10 plus 5 jednako je 15. Sljedeći primjer 3 plus 8. Broj 8 smo raščlanili na 7 i 1. Broju
3, da bi dopunili deseticu, dodajemo broj 7. 10 plus 1 jednako je 11. Imamo još jedan primjer, 4 plus 7. Broj 7 smo raščlanili na 6 plus 1. Broj 4, da bi dopunili deseticu, dodajemo mu broj 6. 10 plus 1 jednako je 11. Popuni prazna mjesta. 8 plus 4. Možemo računati i na ovaj način. Broj 8 smo prepisali, a broj 4, drugi sabirak, smo raščlanili na dva broja 2 plus 2. Zatim sabiramo 8 plus 2 jednako je 10, dok broj 2 prepisujemo. Na kraju sabiramo 10 plus 2 i dobit ćemo broj 12. Preći ćemo na drugi primjer. 9 plus 6. Rekli smo 9 je prvi sabirak, 6 je drugi sabirak. Raščlanit ćemo broj 6 na zbir dva sabirka, to je 1 plus 5. Izračunat ćemo 9 plus 1, upisat ćemo broj 10. Broj 5 ćemo prepisati i na kraju saberemo 10 plus 5 i dobijamo broj 15. Združi sabirke na različite načine. Kako možemo združiti sabirke? Prvi primjer, združili smo broj 2 i broj 5. Van zagrade se nalazi broj 1. Šta radimo? Rekli smo da sabiramo prvo ono što je u zagradi. 2 plus 5 jednako je 7. Prepisujemo znak plus i broj 1. 7 plus 1 jednako je 8. Sljedeći primjer. Vidimo da se ispred zagrade nalazi broj 2. Ćemo taj broj 2 prepisati. Sabrat ćemo ovo što nam je u zagradi. 5 plus 1 je 6, a 2 plus 6 jednako je 8. I na kraju nam je ostao još jedan primjer. 2 plus 1. Van zagrade upisat ćemo broj 5. Kada saberemo u zagradi 2 plus 1, dobit ćemo broj 3 plus 5. 3 plus 5 jednako je 8. Domaći zadatak. U vašim knjigama na strani 86 uradite treći zadatak. Doviđenja prvaci. Vidimo se na narednom času i hvala na pažnji.